Okay, thank you. Yeah, tia. Me dance is what tia mama. Me nyanti ase sa. Yeah. Nemo mekwa da bokrata na brain ni ho kra nti no mekwa da bokrata nim na ya hye ensem a ababo ba me de Ghanaian Times na ehyasie amawa na se wonim se ga manye na dede o ma eduro ye otoso miensa ye na ye hima wo kwa kura na ne saso no hyehye pinu na gu akwan so a enne aye gidigidi nti no se de ye amane na to anim nura se ye di mu nkomo pa wutie bi na ahwe so de gu akwan so a fever no ahyase ate ewo monten so ti ya na wahye ne nsom na omampani abedi achi Alhaji Dr. Mahmoud Baumia na dia so abofo ma o chese mansi mako aduanan enwetwe 48 districts na wo mo ebeye project a mako hanum ene adiowotwe ensia 586 projects wo beye was 48 districts no eno no ba bi wo ma obi benya suku adan ya wo mo esi nsuo ho asembo ho ibi ne etuma wo mo ba bi wo ma ye bi ana hospital yesimo mo ne nyina keka ho bi ampanyifo dia so abofo mo chese mo hwanim say project yi hyase dia so abofo mo enne no ayire so afim pimienu ne aduonu num 2025 no na project nyina abana wiye na mansia hodo a ekoso no obi a enya so emfaso eno achi so no teacher unions miensa ene de adesre eto aban nanim ese omo allowances bi aka mu wasa aban ne hwe ho asem eka de ma wom eno so ho asem ewo ha na wo hwa Chief Justice Gertrude Tokonu efoni na edahi wono so edi tudwa esene na bana temu adwuma kodi mu a enyo ekodanim digitalization ni ade no ni nyina ekoso nti omo nyina so no endanda wo mo ho na omo faye na wo atu na enyo nyina enya abefo kwanso wo mayimu isa so say no hwe cyber crime ho sense ma eba no a ewo so eno so beboa ama wo mo no atumi ehia ewo ba bia ebefri aba no eno eho amane ewo Ghanaian Times the bokrata yimu na ye share daily graphic kanopa ya Dr. Baumia asode abofom no eho asem edaha na Suleiman Akone Chief Executive Officer Edema Ghana Chamber of Mines na ono na de to abanyanim say nyeso on de bia no na ban to sika na wo gidi fi miamia hodo a wo mu etufu magodi omo wa enwumakwa companies eye mine no nko an obeji sika fi wo mu nchen wo se sika na ban na gie no ensa so ohwema sika ne kwakotena consolidated bank nim net hosa wo so fa sika ne kwase ho na ba bia omo tufu magodi dodo na na enwumakwa ho no mo de sika na bra ban no aban fa nyimpuntunwuma ewo sa empotem ho mo wo se no so hu hia ya ebeboa enti daily graphic ebomu amane ha ga manye na ye no ho hyehye ene se dia ekonso no ebomu amane na se je obeka ise do awudi nkobo ya professor da ekase contractors omo eye akwan ne bo no obetumi eche sika be 1 million Ghana cedis bribe ansa na contract ne ye dia ma no contractors me fan se omo eye eyi akwan emo companies ne be ye aduonu ena aka bo mo de nkrata ba bonten wo mo se professor da eka no enye no kre eninyina so na womo no adwuma wo maye ene se womo aye akwan ni bi atwam no enya de omahunu sade we bi apen nya de omu bi atue sika bi be 1 million Ghana cedis de ma ese fa contract ma no wo se processes a enam so ansana wo saka contract no wo se ye krogen jimudie bia enim wo mo chemu mo de aba daily graphic abomu amane e wo katafato so edunsia no eno so e wo ha na se wo hye daily garden so animu a contractors na sam no edaha sanso mampani da mampani abedi eche Baumia ne dwuma wadi asode abofo no so ho asam da ha na NIB National Investment Bank donkuma no empanyifo ni bi eche sa ban pese ofa kwati kwan bi so eye ye enoma bi ama ne kwese bank ne krampo no munyina mo na so enoma kwai na waton de ma nipa bi a wo mo party ya ban ya mu eno na owura Frank Adom pre okon se bedwafio no majority chief we pede ma wo eye dom kase no na wo chese sama wo mo de nam no eninyina so no kra bi anim na se dom kuma no so mo wo no mo ka no kra no mo wadanse de bi a kire se aban wo susue bi etisa wo mo fa meto abonten na Ghana fo nyina entibi daily guide mu amane eno no enti CJ tawtaw no ano na kire se de abedwa makeka ma we die na eno ano no why okay enti no sa ewie my we why enti